stardom lesson non head jong karbi content ko ne youtuber hedin tumon thak sivet same category lon youtuber lo jalo to except lo bon samela isi kaning jela bangke chok che dal la direct list chok chelo na nang mon semak proof klang opima bangela ning je ke nang ton semet heglong hulo ajaro non semak to video semelang kami yang than bom ke article 19 1e hala da bangke indians tumke india long na hok dim long ta dolong even in 6 schedule area long ta dolong pusi ke tok do Masih tu mana semi take long di, alang ku bisik ni jimam semi atemnya alang ki kudam bagi articles 19 ilong ke tok dama teng bal tege all India tum an asu tum an ke no hok le do semi dolom selang semi pulo. To ahok lo sobang articles 19 ilong mang dolo, sobang sop long semi dolab lo, pon semi tum karbi tum ta non mang tum jog lu vocally itum long koson si articles lahai ki use ni ma betul macini itu nong lo cari na dulu la pen penanam ketek tum seme dulu la sinili ya hin ben seme la bangga cikro krep buku pilo ni la proof li non mang ni proof seme pang ben klang dak pon nang tum brain was nang melo mande na pamang hulu nang tum cuma tada coklo ate itum hana pamang hulu itum kar biang tek tip ma buku pilo la si itum nong hedi la support bangga lang ning je lang li ning je seme bolded hai ma pi ma hai bon seme chinin de lo ke bos me exactly lang non situations alang tum kisung hunger strike non kwan ne ke cepat duk tum kisung long alang tum hai lang plot si non mang ke directly alang kening jitu mang antal tal wrong information lang nep dak lol ke wrong informations kopi man ni so wrong information bang than po people ma ni hai hom long a promise me ni chang that ma them ni ke science si ka kis me focus ni patience me science do la so journey si la so politics on ni bang de athem ne politics ke mun tum ke chini do ogali ate arts on se politics ke long lok la pena ko dugit nong sami arts ke do la pena politics ke num sami do nasil high articles alam mangi ka chini dum sami do hoy la si tekret bang tinang ne la si support sami ni sami yang than dak bo ku pima bang ke la dak ke na tuman sami support heglong de non chini pa me bo articles 19 i alam thi bang ke as firstly tum no approve ne maklam dak de as first itum dak articles 19 i pulong bai tum dak internet on sami start nang de ku pima as first itum articles 19 i long let SARS lo pete ke pilo dak toy kan articles 19E1 plo de 1 i lo de sami tok dak lo articles 19 nong nang sami ne paklang po nang por hi po dak ke tok dam teng so articles 19(1)(e) of the Indian Constitutions grant every citizens the fundamental right to reside and settle in any part of India, allowing movement and domiciles across the country, promoting national unity. Dak sami tok dak lo maneke articles 19E long ke tok dam teng polte Indian Constitution si in India constituents si long ke tok dam teng polte sonlom ne pura itum dak India sutum an ke India demo che dolong se pu bon same la ke itum ST rea la ke kaprek dolong kaprek a power do piman yang tham po ST mane go pilo na si ST po forefront ke la ke itum nong ke la ke small tribes se pu sob se pen ke kom du nai ke kom du nai han si ST plo de na ke biko muda jama thamilo pibon si tumo ST ne bilo la ke small tribe lo itumo ke bidu nai kaching thudun e di la super ching thunang po join is dang tum se ituma extra power nai bidu government men same la ke kopilo 6 schedule not mon do mon 6 schedule la support non do bomb la ke articles 244 e area sit mon puri la se articles 244 e long tum non da ke puri ke la da ke tum non own governments do local governments pe di self government local governments po la pen ke angsong central government so se me aro direct government la itum politics long la se 6 semester long age tama third semester long se me dola so ke tam ke na mo se me theglong po SEC political science so se me dola la se la high long an se me dola la pen ka prek extra long se me tum ka chali long pondu la se so dim long se me ne than lo la se non dak to bang ke articles 19 ilong ke to bang ke itum India long ane rights lu selang pulade la so join ya lang dak prohibition la so bang ke tin gok thai mozmi itum kali itum articles 244 a area long constituency le itum ka prek do lage kumal control la ke itum dak own local governments la ke non dak itum council itum sami itum chi control land rights ta do la pen penam sami la se support sami itum dak itum arjubonang chat GDP long la ma than dak kadu itu sama chinim di chat di binon nange chat GDP long sama ni la so articles alama dak pace kuri dat bon tan sama baklang po explanation for Karbi Anglong in simple and exam ready words. Why non-tribals cannot buy land in Karbi Anglong even though Article 19(1)(e) allows free movement and residence? Karbi Anglong is a 6th schedule area under the Indian Constitution. This means it is a special tribal autonomous district. Because of this, special protections apply. Nes number 1, 6th schedule of the Constitution, very important.
Karbi Anglong is governed by the Karbi Anglong Autonomous Council, KAC, under the 6th Schedule. Under this, the council has the power to regulate land, control transfer of land, protect tribal rights. Therefore, non-tribals cannot buy or settle permanently on tribal land without permission. Number 2. Restriction is allowed under Article 19.5. Even though Article 19E allows people to reside anywhere, Article 19.5 allows the government to impose restrictions to protect the interests of scheduled tribes. This is why 6 schedule areas like Karbi Anglong, Dima Hasao, Meghalaya, Mizoram, Tripura restrict non-tribals. Number 3. Purpose of the restriction. These rules protect Karbi culture and identity, tribal land ownership, economic security, traditional customs and village system. If outsiders freely purchase land, tribal people could lose land due to exploitation. So the Constitution itself created this special protection. Short and perfect exam answer. Though Article 19(1)(e) gives every citizen the right to reside and settle anywhere in India, Karbi Anglong is a 6th scheduled tribal area where land is protected for the scheduled tribes. Under Article 19.5 in the 6th Schedule, the Karbi Anglong Autonomous Council has the power to restrict land transfer to non-tribals in order to protect tribal culture and prevent exploitation. Lasang tum asme theglong pa milom di dak sami ni ai long sami arju pa milo itum long ke la so articles 19E itum long suli masilema athemne all indian selang puni pu bon sami tum special rights zo itum especially tum long ST tum han ke athe ST puni yang thanda lo cheng mo sami ST la ke small tribes ipulo la sila so du no sami neng thanda do lo la ke majok tum sami brainwash nang ni lo dak sami ni ai long sami arju pa mikalo ne ko pimam na tum han do dak ne thanan sami neng tham pun po kalibian sami ngasi first linear jula di karbian long articles 19E adak pini implements do pulo dai tum long constitutions long sami dak India long sami la si kui percent dak non tribal area long nam long de long lepu athe tum karbian long te nam long ma punya julum di ni ala dak ne to bela lo la si kui pon ma bang dak sami tok dak do le Karbi Anglong is a 6th scheduled area under the Indian Constitution. This means it is a special tribal autonomous district. Itum nong special autonomous district itum nong dak ka puri itum nong ke tribal area tum 6th scheduled area si ke puri athemne dak la nong lep si dak sami tok dak lo le nang nong sami tham dak lo dak sami la ke kui pon ma bang ke even though itum nong 19 articles 19A 19E la hale do ko sami itum nong dak ke itum nong un e itum nong Karbi Anglong long ke itum nong nang jok un e pul athemne hatum ke bang ke plang tang asu tum ma thek tang tum jong si hotum long si puisa do i bang ke itum nong ke nong si chin thu mi lang itum nong sop the equality rights du nang ji India long sop the equal nang ji po join ni so equal long pa milai du ni phan ke ba phudu ji phan si itum han ST a category nai pilo kui pha se tum ST ni pilo tum ba power do la sila so area long itum long le jor long le hai to control ning busi tum long autonomous council se mene pilo si tok dak sami sila hai an bang ke tum long ke di bang nang nam du ni la ke articles 19 polamang velo tum long dak edimina special itum long do la ke etla si tum long ka ke se me emina rights chi chi ni ning ji la si bang han bang ke jor bang ke pu tu te list la ke restricted lo pura la ka lulung si do wa po ke la si dak sami tok dak lo hai sami purpose of restriction by the Karbi cultural and identity hai che pang bobe phan lo la pen ke tribal land ownership no hai tum han lo la pen ke protection san economic security da le tum long lo non son la traditional custom hai village system hai sami tum long to control han lo pse tok dak sami hai jong si alang tum long le nang nam dun lap lo tum long pote tum no address ta ve alarm ta ve identity de tum long prai lap po athemne bang jati ke chan pigan tum long population to only 5 lakh wen 2011 huchen sa sateng den pulte la si non la da bang ke la so articles 19 e bang ke la ke chok dam de athe tum long dak biang long ke apply in ilke la ke ka prek non tribal tum han la ke itum han kali la si dak samit tok dak lo kuma se me approve ta thek long lo la hai hello approve sa me ni sa me da screen on klang po kon si approve do ka be ma bangke la si tum nong itung kar bi tum kan ne ka protest ki sung long bang si tum ka chirap do ning ka sorsar ning kali la hai misinformations ka thana tap en muni tham pamang hudun tap ko maramani ki pulong linam long jor long ka da tum nong kar biang long dar ke la si la bang long le ka du ki tum suminang tum kilang tum an suminang ning oirang ne bos me ahok peralam lo ke tum nong ludunang ne itum karbi tum sabi tum
นนมังเกเทคเทเด็ดตุมอันนี้กะลิเกเป็นนั่นจะมีตุมมังเกเทคโดโลแล้วเป็นตุมน้องล้านเซชบอร์อีบอนทุนน้ำสิมาทะเลาะเทมนี่ตุมน้องเทคเทเป็นจะมีตุมบอร์อีบอนังฮันซีตุมน้องนินจิรุงบอนังจีแล้วสิลาสูวิดีโอสมัยอันสมัยปาเลทาเป็นเสียร์ทัศวิดีโอสมัยอาเทปะเทกลงนั่งเนี่ยตุมสมัยเป็นอันสมัยบัชิญญาอาเทไม่ตุมลงแกลุดนั่งไม่ตุมเปรนประวัติสังเนี่ยอาศัยตุมลง critical thinking logically ให้ตุมลงชิญญาพอละเป็นตุมลง curiosity ดูนี่ใครเกี่ยสมัยการจูso question มาตุมลงดูนี่เอ็มนัด self เป็นสมัยใครเกี่ยสมัย AVR ดูเทคนิคจีลาสิลาโลลาโซวิดีโอลงท่านนี่เวลามันเฮลาสินังตุมาสมัยนอนเนี่ยพรังสมัยก็ explain ลับอังตอนสิก็เจงจุดอัง approve ดูอันสมัยนอนตุมโซวิดีโอสมัยหลังไม่เนี่ยสมัยนับกลางผิดบอกพรังสมัยนี่เสมาดูโลก็เจงจุดสมัยนั่งหลังว่าเป็นอันเสียท่าโซวิดีโอสมัยปัจจุบันละมาดูเอสมัยAhokเป็นลำเทมเนี่ยโซวิดีโอกี่ล่างเป็นมุนตุมสมัยกี่มังฮูตุมมันเนี่ยAhokตินกอกนั่นตายมันเนี่ยอามินาลงลีAhokตินกอกมาเชจอรุนทุเรศตายมันเนี่ยบางปรอกสุดหันสมัยเฮ้ยนี่ตุมาลงลีนั่นสมัยจอลงบางต่างดูดุมลงAhokตาไรต์ตัวมาเสียกตมeducation นั่นลงลูกมาเสียกตมปูดุนเรศเฮดีแล้วสมัยจอกเจด้าไทยเลยสิแล้ว support กับปะโคมิฮันบางไอ้ตุมลงโซวิดีโอมังก็เซลนังกอกบ่แล้วสิอันเซลไทยตุมลงปัจฉิมบามินานี่สมัย proof ตุมมันกลางดูดีแล้วสิล้านเซล proof นั่นเนี่ยตุมสมัยkomen nang semai cinta ni semang bori pun po lalu. Tom PGR lapen VGR. Nasipin nanom sami PGR lami tum kar biang lo stop ta chini lo hadak parok tum do delo 10,000 jonam ni than ge plung nang ji song bom sami don dak CEM sami fail det lo lang ge plung ni han sami la non sami tum che song bom la bon sami che song nang on an ke la si la song bong lo pen bo sami la dak ni hanang pudun lo nang li ku bisi slam nun de lo PGR lama video sami isi hini che tek long lo sop mai kali bon sami ku bi pon ma pa dak science channel la so science channel la join ni sami ni dak selam de bon sami la song bom ma sami ne pini banga sap sup sami yang tum han sami dak history lam sami thanam ji la pen kui posi tum la ma pe penan kar biang lam tum chin da hai PGR pu tana starting cheng ko son ma abila ek pa pas ko son ma la pen kunat pen sidak nak pang cheng ma la pen PGR apen ya meaning ko pipihan masih dam ma la pen ko pisi tum kenang sot ma la hai an sami dak kemang hutum semen do thai apin ka chini tum do thai athe tum normal am ni tum ke lai ke penan tum ke chini sik ong athe dak organizations la pen CM lai tum chini chot di la solam ke asi solam sami pini ke cheng to ke judan semen tum lang thorna lang thorteng tum chini po jos lang hoite ka chini ne pe me AC nang tum misunderstanding ma asap sup ka chini informations bang an long let po asi so full informations ka chini ke klar dai hans nang lang thorna la si video le pangcheng na dak history ma se du chinam na si first itum chinam dia pram sam PGR pen VGR full from chinam snang PGR like professional grazing reserve pulau PGR la pen VGR bangke village grazing reserve pulo masih isi reserve pagla solong leke ka reserve tanglo government pensi so bila eklong bo semen dak assam government ben seme papas lo dak chot kali high court long seme so bill lang papas tanglo dak PGR long lia len lam ke nasila so andan china po bo seme tum dak first mangi dams na full from the chum chini lo la dak isi reserve long le lo la dak isi tribal tum hanedi ke safe mante dak plantations la high kuri pan la high si private man mane dak isi tribal tum han along li si dak thik bilo asiang ton se chinyam po la so long le lam mang la lo asi ke pang cheng cheng mang la dak westcar biang long semen dak kes itum ke bhong join ni si tum ka chini dun ma pina an tum bang chini thai lo ke cheng pen bot same ini normal lo tum ma ke la so si amane amek prang tum do la pen ke ka chini tum do la si British rule 1858 hud British atum mang la dak wang lo East India Company ke rule cheng lo India long si alang tum mang business cha kuri si wang so business man samya phi bang occupy de lo la dak India long sami isi business man si muni tu han mane choji wolte business wang wang si don dak penan parok tum sami business na cleanse wang si sonak taxi hosut man sami dak East India Company sami dak India long wang pen simi alang tum dak AC company ma business kuri si wang lo so business kuri de pen sami alang tum mang la dak India long sami aphiman mang ke chirai de lo amina army defense do lo kaprek defense sami do lo song bom sami alang tum chirai de lo dak India long sami control de do India to han mang so control that alang tum si 1858 hur pen aki rule
1947 hol an sami tum dak independent long lo so independent ke long ke Mahatma Gandhi si palong lo mati di mayok tum sami Chin lo si itum 1858 to 1947 aningkan totally tum nong 89 years an ke British tum se ki rule lo kwan ne bang ber ke dodung lan ki sung lo mantopora mayok tum se me Chin lo bang ber ke dodung sung pik la se song bom se me lang tum se me British tum rule lo that pen ki api tum 1947 an ahud bang ki tum dak independent long lo so independent long that pen se me tum dak pa chistong nang lang kar biang long se me pi bang sem sing se me dak district 1 lo se so district 1 apine se me first Mikir Hill polo so Mikir Hill that pen se me tum dak lulong se me theklong lapo mane dak lulong se me nampak nang lapo dak pisi lo la si so Mikir Hill se me la lo dak pini long se me tok lapo na si so dim long se me Mikir Hill pen kar biang long la lo district long lo so so dak sem sing ti se me itum kar biang long ke thek kre ba vida to join ni si itum long direct state ang pidat po first ke bon se me itum long state ang pidat po se me dak ke thek kre ka via join ni si tum dang ba ke dak state se me che deng nun edelo the state isi state lo te hem ka prek lo hem prek po se bulum di state man hem prek na si itum hem prek lo mang ke la dak people si un edet ma ke dak hem prek lo mang ke la dak mane itum control nang po all together tum control nang po ang si dak pi lo te dak forest reserve non itum do bom son si dak penang se itum control nang po land area border area control tek nang po map ching nang po la pen office long ke do ke nang sot po se sot bang sakuri se me hang pek lo te dak ke tek area vi ka chineng ji the isi itum kar biang long control ji te dak ke tek area bang do nang la se sot ke tek bang e kom pek an as sam sing ti pen dak khorsing tarang tum se me tum chpat duglo ma se me sot ke tek kom hek lo ma dak itum kar biang long se me la sod bangke kone cepat duk pen posami itum long wan dia da joinis astam to andar do dunang kok lo so andar do dunang kok bangke dak ke tek ria via joinisi do dunang kok la the hotuman jong si tum chakha ke tum itumina si ke hemta dak stit long sami tum chipang reng edaji dak economics ko so claim nang jima la pen ke dak data collections data asni ang to na ron sami to pelang prek sami dak fishery department education department la high minister sami dunang la sud an sami tum long komre mak the komre joinisi sumpik lo so join ni pen same itum long le delo district si duduna ko so district pen mo pinang people product same implement stock lo as non pu same support same tum articles 244 is same tum chi hang bolon same the long le bo same so a ek pen same dak assam long same land rated ek in assam long same bill pa pas lo pgr lama dak tum india long section 34 long same tok lo dak section 34 in assam forest regulations 1891 sia bill same pa pas lo mo same dak 34 long same tok lo protections of unsettled forest belonging to the government mane dak isi protections of the government pen handi dak sama tok lo no person shall make use of any forest product of any lands at disposals of the government and not includes any reserve forest or village forest except in accordance with rules to be made by the state government in this behalf or as provided by the last sections of this chapter. The last chapter long bisa mendak tan mong lablo besi pulo mo sa mela dak tungo chinyam dak chapter 1 long bisa mendak lo ma joka muni tum stami da isia forest din long dak pen ko ulai hor mute nong le la pen ke la dak si la so long le ke la dak chirai long le la si dak reserve long le la dak village forest punon ma private forest pustami and only dak sa mentok lo la si except in accordance with the rules to be made by the state government la si la support bangke state government num si dak rules to make a salam num si tok dak lo na si itum kaduko itum sa dak pgr lamang ke section 34 in Assam Forest Regulation 1891 si dolo lo dak Assam no so bill ro aron manang jip si dak isi land protect mane tribal area land protect han se me ban lo la det pen la so ro no si dak pgr pen vgr sa me bidun lo so dimlong pgr pen vgr sa me dola pen sa me izum dakar biang lo lamang ke mane isi land protect ko si bilo song bong ben sa me alam to mang ke illegal dak bihar mang biharist mangela dak itum no illegal migrations wang bom lo bihar tum chole biharist chot kali ka prek sa me dolo bon sa me la tumang kala dak pgr long lia land area dak reserve area long lia long den selang to ma hen chikim delo dominate dat lo na mane do dat lo bo sa me tum dak sot kar biang long tum chiniun de isi personal life do rep a join se dak pang chiniun de dat lo ma so chiniun de dat join is na mang chan bom ma 10,000 am yang sa me du ko as 10,000 am han tum ko so me plung bo tivet ke as so ke plung nem han sa me non step by step sa me dak en bom lo bo sa me so ke endam sa me tum ninga kha bang do ela bon sa me ko so ne process bang gela si dak ar leng thi tum slide ma chini po bon sa me lak tum sa me dak kuri bom lo pusi pulo la si ko an tong hok ne hok ni mo future sila bang chini po bon sa me
itum long dak parn sik sapran ta dolo so dimlong same la so pot tum chiniam sna itum protest long le ma tum dak karbiang long la si karbiang long chat kli itum India ron aro teng se itum dak protest long so dak articles 91A long tolo 1B long tolo penanong same toklo dak articles 19 lo men bang so articles 19 long same itum peacefully real mane protest ke dolong la pen ke jong situm arms hele to la hai iri jakong hui and mon pe bolte itum iri yang se ke itum protest long peacefully ke pasil dak articles along sama tok lo dak itum Indian constituency arono teng sama tok dak itum lak aron do back lo tum protest long pon sami rak ban ke theng ke sap ke chok ha jame dolo lo suk sap theng ke sap chok hai ke bange la dak isi articles aron dam de pon sami la swat dc han sami pupu penan sami isi non dak itum dc long sami dak karbis de chedo kok le ko percent dak che control dun de lo pu ate DC kwa upon aron lang nam sna DC deputy commissioner sipulo deputy commissioner rank lang post bangela lo isi alang lo commenting yang bang lo dak district lo long semelang ka commenting yang je bang lo mane isi bang tum lo aron nak teng choklem chok chip telang ka managing malo ban criminal tan kinam deng bang lo lai lo si bon sami alang si aro teng ben sami dak si kuinang po tami hane ada komando tuhan ke betul pasak pa dong plo la isi control beselang sami po bon sami ada aluro na teng ben polo telang to maga loge ka kisme control nang DC dunge pulo asi nang tuman sime nang ni chimnyang po DC tum nang kabian la makan nirola phang chupi cholom dak tum long penia DC bang cholo bosme la so DC lang control teng la lo so thak bang dak CM marling thitum sime dolo dak home affairs tum sime me police control lo bosme la dak CM tum arideng do avikal tum si chichin lo bosme hatum si control lo la pen la chuken lang da economics time long same tok sa song bong man same itum kwan protest sa non itum mang a time som paklang lo kwan ni da ka thang lo itum no chibor ipeng no pinan same reng so hu do lo bon same la tum an same si ni klom same lang than chor lo chan chipat dug joini si nep same chipat dug no an ke bon same ni de lo la si itum same bor iponang pon an ke dak itum ko son si pinima samo future itum prang bang un de deep si ning thelo la si un an same pressure pinang pol pen bor nyang ko son si uning ma la da tum pijar long liam same da so dug wet same tum pijar long liam aron teng tum chin lap te la nang puya rat sabelo si tum dak chini nang sot itum chini pete dak ke bang nang pu same tum protest dun ret thang chini dun ret pete tum dak bang bang pa ludet po nang pu thap nang pu bereng cepas tu dun ret la si itum dak pini jite la so video same yang tum an same share tha kar biang long tok an nu ati tum an same tum chini lap nang ji dak bangke kopi si dak pijar long le lam tum hang jum la dak same so hang jo la ma ge tum dak chun vek nang ji la pen chun vek ji itum jong si bor i pulte la si itum ka ki sem non pressure pi junang la un an same bor i ponang po la si so la 10,000 amnit atuan mange tum uthai vek nang pun hok pan same thedak mange reserve area la pen same isi dola tum kar biang long lege jor crucial to make the Karbiang Long is a scheduled tribe area and only tribal have the right to acquire land parts the Mikir Hill District Transfer of Land Act 1959 asitum lo Mikir Hill sa mga dak long lives by 1959 sa pinilo asitum dak Karbiang lo make long li na kanam dun outsider ting long li dak tribal amnit pen ka prek dak long li nam long li pusi dak aek lom semi tok dak lo nasi tum non pusame ajak mai ka chiniam de pen long list me jor pik lo bang khai tum han same pat du long po business ba claim po nasi la hai an same dok pik so mi la hai lam chan lap te ding pik tum kar biang long ke ak no i fuung cho lab ya sonang nakro nasi ne so video lo magela dak than mai la lo isi muni tum nang pu du no join same la pen ning chekang is same ni ta selam de lo so video bang la lo ang tum support dun te me dak like am piname la pen isi men lo jong sang tum nang sa pradun bustame la bang science tek long ponji asi itum science ka kisame bor ipona asi hope morning sike karbiang long ta science pa development same itum ching thudun po sining thelo la si pini video ban lo or pre video chitong thna